Anyang laki din! Ne, grabe na. Apay nga ita ka lang. Ay na, naganasan mimutin tinagis istorya kini Kumari Esther. Anya, narabyan ka ga po iti ka istorya. Panunutam ko mamahit ang mabanbanog na tao iti trabaho. Sumangputak, siyak pa iti agluto iti makan. Anya, kamatan magda. Mala, husto ka din lakay. Di kan agungot. I'm home now. Don't be mad. Hoy! Di nakmaala iti pakasta-kastam si kamagda. Maminsan pa'y amarabyan ka, gapo iti ka istorya. Danunam to dagiti lupot mo, Jerwan. Anya! Makauray ka man. Ay, kasladyak mo tin makapangan gapo iti naamwa. Anya man ang tinasagap day talapayag mo. Maritis ka talaga. Ni Joyce kano, jay anak ni Lindangay, aputot ni Guryong, nga apo ko ni Bakit Piling. Wine. Apay aya. Naibaga mo la amin ang takin, anak. Ngam di mo mo't naibaga no apay. Ay na, masikog ka numanin. Sa bali ka numanin alalaki tinakasikog kan ko na. Saan ka no ati asawa na? Anya, sigurado ka iti day tang ibagbaga Magda. Inton kuan, adda nakangagkin ka, kaswanda ka. Ay nalakay pod no ti bagbagak. Kaano pa'y ayang nga daindanon ko kan ka saan apod no? Agar aramid ka, inton kuan. May pasubukan. Pankampay nga umuna, no pod no. Sana kasta? Gapulang tayong pagatipadam amarites. Namati ka, no? Anya teramidan. Apay day tatasa nga igam mo? Na, anya kumangay di agkapiak. Alangan mo. Saanan? Agkapi-kapay lang aya. Nakariing kan. Ket inkamanan ija ayan dagiti kachismisam. Apaw, unay kamutan Carmelo aya. Kanayon ka amarabyan ka po iti ka istorya yaw. Iso ang masapa ka langay. Iti kasta, masapa ka nga agawid. Ay nalakay, bigbigat sa uka sao. Kas kalamutan babae. Sanak nga agsawa kastoy no among kumamit ti aramidam. No amom kumamat at trabahuan dagiti trabahom diti unag ti balay sakbay amapan ka makikaruba. Di ka pa'y nakainaw, nakalutaw, ngam adda ka ni Jay, imbang ka mong ti istorya. Bigbigat ko naklangarudan. Ala, aglisi ka, tagkapea. Sa uka sao. Inton kuan insuyat ko kanyam daytoy kapay. Ay na, makapabusor daytoy ugalim. Si gaya man ang Magda. Itaman pa'y nga imay ka dito'y balay mi. Maboring at nga rod ije balay ni. Iso nga imayak dito'y balay nyo. Kasta aya. Katwa na. Oh, anya nga deta pa ka kumikumam abuy-buyaan dita cellphone mo. Kwa. Sana ka agbuy-buya. Agdengdeng nga iti drama. Drama? Wan. Among ka DJ drama ni Dan Mars iti YouTube. Jay anya laki din ti title na. Ay na. Naadikak ngaminan a dumdumngeg. Iso nga isulaangin ti padpadaanak. Anya? Wen manang. Umay ka. Agtugaw ka niya bay ko. Kendi ka sumanao. Agdengeg ta iti drama. Sigurado magustuhan. Ay naapaw. Nagmayat mat gayam ti agdengeg iti drama sika. Ano nga min ayat ti expectation mo? Saan? Hoy, nagmayat tupay. Mas may mayat man no dumngeg ka iti agmalmalem. Ngem, ti mapan ka makichismismis iti uray asino dita. Anya? Kat, agpay sumiti bagbaga. Nagmayat ti agdengeg. Maliwliwa ka. Makaadal ka pay. Sa bagay matkit di Ang makadengeg ak kumamot no adda cellphone ko. O, di gumatang ka met. Iti kasta, makadengeg ka iti drama. Maka-Facebook ka pay. Unyag paiso anya. Iso nga gones. Bili ka na. Ang isuro nak nga Facebook nga menjak among. No problem. Numakagatang ka, I will teach you how to Facebook. Ket, sa dino ngay manin ti pagturungan dagiti saka manang Magda, di ka kadipay agawid? Saan pay?
Inak man ijay tersena ni Maring Usepa. Ali? Mapan ka man makichismis? Di ka laki agawi din tayong kakagluti iti pangrabian yun? Si kakit dimot. Mabiitak laang. Ay, makamuka. Makamuka noong tan nakamanin nila kay mo. Ne, awan ka di pa itinam, anak ko. Awan pa imat nga ro, tatang. Itay pa lang urayan mi. Ngam awan mo't tinasumangpet. Ay, sigurado anapan man na kis istorya day jay. No saan nga ijayan da na Esther, ijayan da na piling. Una yung tinam. Ay na talagan sa akas dyanan. Talaga adi na maikat ikas dyan agali na. Chismusa talaga. Nagkapuamanan. Di tala ang lakay. Si kakit dimot. Sumungsungadak pay lang. Ngam agong ungot ka manan. Tanya ti kahit mo. Agpalakpakak ita sumangpet ka na rabyan. Tanya ka matay. Ay na, Carmelo ka talaga. Naglaka ka ama kaungungat. Husto ka din lakay. Addaak lang arudan. Agungot ka pay lang. Tapno amo man niya. Nasabat ko ni Manang Angie itay. Jacob sat ni Joyce. Kastaunay ti pungtot nakin ka. Saan mat gayam ang masikog ni ading na? Kita am day tang aramid mo. Saan mat apod no tinapan mo inwarwaras? Anya nga ita. Oho, agang angaw ka man ako nakon. Kasano asaan apod no? Kat nagdakkel jay tiyan ni Joyce. Dakkel ata na lukmag. Gaputa na lukmag masikugan. Ay na, jak amuno niya te aramidakan ka. Tanong mabaliwam day tanga ugalim. Oh, itaman pa yung adda ka dito ay nakaululimak. Kasla na unag ti pampanunutan. Pampanunuti nga rod lakay. Gumatangak man mo't iti cellphone ko. Cellphone? Wan, tapag denggak man mo't iti drama. Kun pag Facebookak mo't tin Anya? Wan lakay. Ay na, di ka kuman agunget. Pangaasim. Sana bale. Ta saan mo't akwartam ti igatang ko no bilang laang. At damat kwartak na urnong ko iti pan nakilablabadak. Makamo ka. Basta kwartam ti igatang mo. Saan na ti kwarta? Agur-urno nga. Tapno ada aramatan tayo no kasjay ama irana nga awan trabaho. Sana paggatang iti cellphone. Nawatam. Nakaragragsak kayo matitananang. Wan anak ko. Nakaragragsaka. Gaputa nakagatang akon iti cellphone ko. Kasta ka di? Oh, kita am daytoy. Samsung ko naman. Amo yung ausaran? Ay katuan na. Amo ka. Sakpay ti kunam. Sige man nga rod. Ay, kun naklaang anak ko. Mapanak pa'y ijay ayan ni bakla. Mapanak agpaisuro no kasano ti ag Facebook. Kano kasano asapulan jay drama nga anyalakit din iti YouTube. Kastoy ni Manang Magda, ag friend request ka kadag iti tattao ngam amom. Iti kasta, adamat friends mo iti Facebook. Kasano? Anyang iti ramida. Ay na. Anusan nakadi nga isuro. Tadyak amo talaga. Kastoy ni, pindutan day ta add friend. Kasta? Ang dagiti tattao ngam amom ati pag add friend nam. Saan mo nga i-add friend ti di mo am mo? Wano asino la dita? Wen, anya kalakit din. Ay na, anya kalakit din akong kunam. Inton kuan, maadal mo ton ti add friend request kada giti Arabo. Ay nako, narigatan. Anya? No addan to parang dita cellphone mo, Juan Pedro accepted your friend request. Dayjay, ag friend kayon. Itay pa ya dayta cellphone mo latan ti mingmingminga ma. Kurang la maipigkat dayta matam dita cellphone mo. Kitaak nga rod dagitoy nag-friend request at tao. Di dakpay mo't inak-accept. Asino ko mga mintimayat amang accept kan ka? Nagalas mo ta ugalim. Anya ko mati connection di kinaalas ti ugalik iti pa nag-friend request ko. No di kakit maag Dumag ka. Iso adi da kay accept nga uray am-am mo da ka.
Gaputa ti adda iti panunot da ket ang mga no ag friend request ka laeng. Tap no makitam dagiti post da. Tap no adda may chismis mo. Anya? Gagpaiso mo ti baga. Uray pag subli-subliem di ta panunot mo. Anya? David, papanamaya. Tanakapulis ka. Adda na patag-apapanak. Mapanak man pa'y laeng iyay ayan ni bakla. Adda lamapan ko damagan kan kuana. Uray rabiin? Wen, mabiitak laeng. Agawid akmet la adagos. Anya lakit din aya. No awan kay ti usto nga oras ha? Wano may isang oras? Isara kung tiri daw. Makaammo ka iti pagturugam. Ay na, rab-rabi mat nga imay ka manang magda. Anyayat parikot mo? Ay na, imayak tadda ko madamag. Ibagamon? Dagiti ngamin nag-friend request ak atat tao. Dagiti am-am mo. Aging gaita, didak pa'y la inaccept. Day tala ti umay mo ibag nga, rab-rabi. Ay unay kan. Wen, isulaang ti umay ko ibaga. Asino nga min dagiti nag-friend request sam adida ka pa inaccept? Asino kumapay ngay, no saan adagiti kakalugaran tayo, dagiti kakabagyak, kakabsat ko, kan dagiti ko kumare. Ay, iso siguro adida ka kayat nga i-accept. Gapo, tasaan na nasaya at ti ugalim. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Tadamagan pa ilaang. Kastoy ni, iso adida ka i-accept, ngamin nalabas ti kinachismosam. Siguro, pampanunutan da nga no i-accept da ka, amin ang makitam a post da, mapan mo i-chismis. Anya? Ay, Apay akas tati panagsinaay mo. Nasakit da kita imbagakan ka? saan mo't? Pampanunutek laang, nga agpada kayo iti naibagakin ni Carmelo. Anya? Kaya't mo asawan, imbagamot lakan ka ti asawam, achismosa ka, iso nga awan ti mayat ang makifriend kan ka iti Facebook. Wen, kastamot laang timbaga na kanya. Ano pa ginagawa mo, girl? Magbago ka na. At sa ganun, may mag-a-accept sa iyo sa Facebook. Itamang pahing adda ka dito'y balay. Sika, Magda? Ha? Imbag tada ka dito'y. Saan ka manin anapan, ija ayan danana Esther ang makichismis? Saanin lakay? Dito yakon balay. Jakon kayat timapan makichismis. Uy, himala. Kun agbalbaliwak mo tun. Ngamin, awan mo timayat ang makifriend kanyak iti Facebook. Ngamin, amin ang makaam-am mo kanyak. Kat am-am mo da, gapo iti kinachismosa. Isong agbalbaliwak kun lakay. Ay, kahit nagmayatan na denggan bakit, nukas tang agbalbaliwan. Un lakay, pudno ti ibagbagak. Agbalbaliwak kun. Friend request lagayam ti makapagbalbaliw kin ka. Iti kinachismosam. Un lakay, ngam di mo kumamot ulit-ulitanan ang ibagbaga. Ngamin, nakababaing. Ay na, saan ang nakababayin ti panagbalbaliw? Ala, sabay na ko ma. Dagtul-tulo yan ti panagbalbaliw mo. Un lakay, promise, ikarik dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.